Ake ngibingelele kumbukeli kuphi nakuphi la ukufinyelela khona lesi siqephu. Igama lami Ayanda Wamsweli, Ayanda Madoda Msweli, odume ngengwenya, owehla ngobonda njengesicacala. Umsebenzi wakhe omkhulu awenzayo ilo wezokuphepha kuphi emgwaqweni, okuyi road safety noma i road safety audit. Yini road safety audit? Ukupopola ingozi ingakenzeki. Emva kokuthi ke kube nezikhalo eziningi ezivela emphakathini ngoba abalaleli bokhozi into abayenzayo baye bekhalaze besenda ama-email noma ku WhatsApp noma ku Twitter noma ku Facebook noma ku Instagram besenda nje izikhalo zabo. Sike sathi ke kwezinye izikhalo sihlunga sase sibona isikhalo esilokhu sifika njalo sasemthwalumi R102 lapha ngase Khomo Brothers nakhe sike sakuthola khona. Umgwaqo lo osuka ngase-Rank ubheke ngase-Hippadini noma usuka ngase-Hippadini uyakhuphuka uya ngase-Renkini. Into esiyibonela ukuthi uma uqhamuka ezansi izimpawu ezikhombisa ukuthi umgwaqo uyalungiswa phezulu azibekiwe ngendlela ezosheshe itshele umuntu oqhamuka ukuthi lo mgwaqo uyalungiswa. Ongenzela ke ongenza inkinga ke umuntu oqhamuka ezansi ngale mhlambe kunemoto futhi ezoqhamuka ngenhla sigcine seyidibane phezulu. Into eyenzeka la kulomgwaqo lo mawuthi uyawubuka uyabona ukuthi uyabhidlika, uyabona ngesikhathi ubhidlika kanti vele kwakufakwe lezi lamatshe la afa le concrete kambe yini khona amatshe ayifakiwe la azama ukusekela ubhidlika kolomgwaqo obonayo ukuthi mhlawumbe ikhona lokho okwakufanele ukuthi bekwenze ukuthi bevule idrain esuka phezulu yehle amanzi engasabalali ngoba uyabona ukuthi lo mgwaqo ubhidlika nje ubhidlizwa indaba zalawo amanzi angenawo indlela eqondile yokuhamba. Mhlambe ke futhi ngaphambi kwalokho kwakufanele ukuthi mhlambe bewusike ngapha nangapha kwenze ukuthi baleya ndawo vele inehlabathi kakhulu mhlambe kuqalwe ngamatshe phansi bese kuyakhuphuka ke uzobamba ilevel yomgwaqo. Mhlambe lokho kungabalekelela kodwa lokho vele futhi ngikusho ngani ngeso le road safety audit angisho ngeso likabani ka engineer. Iyona ngozi esiyibonileke la ukuthi sazokwenzeka ingozi la uma kungenzeka ukuthi ke mhlambe i-department isheshe ukuthi ibukekeze lesa simo esilapha noma ngabe kuthiwa ama-budget awekho kodwa becinanise laba ngacinanisa khona bekwazi ukuthi bethole i-budget yokulungisa lesa simo.